Sanibonani balandeli emakhaya, nikhuluma noMakhosi la Mdlalose Nkosi yami. Ngiqhamuka lapha uMkhanyakude, ayisazani sekunesikhathi sagcinana ngingashawa abakithi bandla Nkosi yami nje ngixolise lapho sekunesikhathi nje umuntu engaqhamuki. Namhlanje ke ngithi ake sizothintana udaba olukhulu akuthi ngihlale kahle. Ake sizokhuluma ngendaba enkulu namhlanje yenhlambuluko yasekhaya. Inhlambuluko yasekhaya abana masikhuluma ngenhlambuluko sikhuluma ngendaba enkulu ke namhlanje ayindaba yokudlala. Ufuna ukunichazela ukuthi inhlambuluko iyini, usuke kwenze njani futhi ekhaya makumele kwenzeke inhlambuluko, kufuna kusuke kwenze njani makumele abantu kwabona uthola ukuthi bake bangezwana kodwa sekufika isikhathi sokuthi kufunakala ukuthi bahlambulukelane. Okay, nawe la soqala khona ke namhlanje sikhuluma ngani ngenhlambuluko yasekhaya. Inhlambuluko nje iyodwa ukuthola ukuthi mangabe kumele kwenziwe inhlambuluko ukuthola ukuthi kwasuke kwaba nomsindo ekhaya, mhlambe kubantu bandawonye emndenini, kungenze kube umndeni omkhulu wezindle ezahlukahlukene noma umndeni egcekeni, kodwa kusuke kwabantu bandawonye kusuke umsindo kuze kugcine kufanele ukuthi kwenziwe inhlambuluko. Uthola ukuthi emakhehleni ahamba kwaba khona ingxabano, kwaba khona ungaboni ngasolinye, kwaze kwafika isikhathi sokuthi bonke labantu bayahamba emhlabeni bayadlula, kodwa ukudlula kwabo badlula kodwa ingxabano yabo ingaphumanga isombululo sokuthi bayixoxe lento ebese iyadlula. Manje ngesikhathi bona bedlula emhlabeni bedlula bexabene amakhehla bexabene izalukwazi noma imindeni ingangenelani noma umuzi uhlukene phakathi, ngesikhathi ngabe labantu bedlula emhlabeni beya ngale nangale bafike kuqhubeke lapho, hayi ukuthi mase kufike ngale kufika sekuba kuhle, kodwa ukungangenilani kwabo nangale kufika kuqhubeka ukunukana abakade bekunukene mangabe banukana nangale fika kulokhuzane kuqhubeka lo ungangenilani nangale beumndeni babandawonye kufika nangale lento ibise iyaqhubeka, hayi ukuthi simangabe sekufike ngale lento ifika ukuthi mhlambe isuke isiphelile, cha akunjalo. So ingako ukuthola ukuthi mhlambe uhambe uthola ukuthi manje usuyahamba uthi uyozwa ebese kuvela ukuthi ekhaya kufunakala inhlambuluko ngezizathu esukuthi ngoba nani nisuke senibona ukuthi khona la ngingahambi khona kahle, ngoba angeke sisikhohlisane inhlambuluko iyodwa ekhaya ivala izinto eziningi, ngoba ngesikhathi bexabana laba bangale ugcina sekukhohlakala nanokuthi khonakala izinto, khona abantu abaphilayo, khonakala izinto ekumele niyithole niyiphilayo, khonakala izinto ekumele zenzeke ezinhle kunina zigcine engasakwazi ukwenzeka kahle ngoba vele manje umbango omkhulu emndenini. Angithi ngaloma ngizwakala lapho. So mangabe sikhuluma ngayo le ndaba yenhlambuluko ke, mangabe siyenziwe inhlambuluko ulungiswa labantu abangasekho isuke isinzima kakhulu, angifuni uqamanga inzima inhlambuluko yabantu abangasekho kunenhlambuluko yabantu abaphilayo. Ngakho ngithi mina kuhle ukuthi into niyikhulume kahle nisaphila, nizama ukuthi ningavumi ukuthi kuzokube kufika isikhathi sokuthi wonke umuntu uyadlula emhlabeni kodwa izinto zingakhulunyiwe, ngoba mase kungale kusuke sekunzima kakhulu. Ngoba ingakho futhi ukuthola ukuthi mangabe sekuzokwenziwa inhlambuluko ekhaya, kakhulukazi sekuthiwa kwenziwa lenhlambuluko yabantu abangasekho, isikhathi esiningi niyamdinga umuntu okwazi ukubona ngehlo noma ngeso likamoya, ngoba phela manje suke sekuncengwa labantu laba baya kuba manje sizama ukuthi manje sibaxhumanise, sizama ukuthi manje balungiswe. Angithi yabo ingakho ngithi umuntu kamoya lapho niyamdinga ukuthi abe khona uba
ukufaka ukunitshengisa ukuthi mhlambe yilokhu ufuna kwenziwe manje noma idlozi lasekhaya lifuna le Inhlambuluko yale ekhaya yenziwe ngayiphi indlela umuntu ozokwazi ukulalela ithongo umuntu ozokwazi ukulalela idlozi lakulelo khaya ngaleso sikhathi ukuthi iyiphi indlela ezokwazi ukuthi yenziwe ngayo ukuze le ngxabane engaka eyenzeka la ekhaya ngoba ukuthola ukuthi abanye bahamba bephakamiseleni ikhali kwahamba benukene kwasho kwacima bathukana baze badlule emhlabeni into ingalungisiwe manje ke mangabe sesilungisa ke lento sesilungisa sesiqala ngabantu abangasekho kuqala sesithi ke manje senza inhlambuluko yabantu abangasekho angithi manje suke sesincenga edalweni sesithi manje laba ababengangenelani namhlanje sizocela ke namhlanje ukuthi ke ingenelanani emakhehleni ezalwazi sicela makube kuhle sisho ukuthi laba bahamba benukene namhlanje sithi siyageza lokho sithi sicela makuphele phakathi kwabo ukunukana abahamba benukane lona ikhala abahambe bephakamiselene lona amazwi ukushintshana kwamazwi okungahambanga okungabanga kuhle phakathi kwabo ngendlela shothi mhlawumbe abathukana ngayo mangabe khona abathukana namhlanje sithi sizoqeda lokho namhlanje sithi ke ake kuphele lokho angithi yabo sithi yonke into manje ngaleso sikhathi silungise edlozini sizoncenga ukuthi ke manje ake kuhambe kahle konke kungabi khona lokungazwani okwakade kukhona beshiye emhlabeni behamba sihlanganisa lezi idalwa ke manje zihlanganiswa kodwa futhi kwayona ke inhlambuluko ihlukene nto bade ngisho ukuthi khona abantu abangasekho khona abantu abaphilayo ukuthola ukuthi mhlawumbe uzohamba uyozwa uthola ukuthi mhlambe kwayona inhlambuluko efunakalayo ekhaya lakho kufunakala inhlambuluko ukuthi kwenziwe inhlambuluko abantu abangasekho kuphinde kuzokwenziwa inhlambuluko yabaphilayo ngaleso sikhathi ekhaya so esimene esinjenganaleso ke ngeke ngithi mina asikwazi ukuthi siqale senze inhlambuluko yabantu abangasekho kuqala yebo yenzi kakuqala le nhlambuluko yabantu abangasekho kodwa asikwazi ukuqala ngayo kumele ngazi ukuthi singaqala ngenhlambuluko yabantu abaphilayo kuqala kumanje siya kulabo abangasekho ngoba ukuthola ukuthi isikhathi esiningi ekhaya ukuthola ukuthi anisazwani ngixabana nodwa nani niyanukana niyashayana omunye uphumbeka le omunye uphumbeka le uyahlukana umuzwe wesisu ukushona le nona lewashebhekele kanti masuyilandela kahle indaba isuka emuva angithi yabona uthola ukuthi ukuxabana kwenje egcekweni yebo niyaxabana kodwa manje indaba isuka emuva maka njengoba okade kuxabene laba bantu namanje besaxabene bengangenelani benukene bahamba belwa lento isiyehlela unina isuwumkhokhomumo lento eyenzeka ngale vele namanje uthola ukuthi siyenzeke ekhaya egcekeni ngoba vele laba bantu vele nabo bazweni angithi yabo kufunakala manje kusithi manje ake siqale ke thina abaphilayo esithi njengoba vele nathi sesixabene sithi ke manje ake sikhulume silungise lento kuqala uma kuthintwa laba bantu khona senzela ukuthi sithi masibathinta laba bantu abangasekho nathi inhliziyo sezigezekile nathi inhliziyo sezimhlophe khona lento yabo izokwazi ukwenzeka kahle because ngoba asikwazi ukuthi sithi thina sizothi laba abangasekho sesigijima senze inhlambuluko yabo kepha singasibambelena amagqubu la endlini angeke iziyenzeke lo nhliziyo lo nhlambuluko ngoba nathi sisanezinto esibambelene zona la endlini kodwa sina sithi sizolungisa izinto ezenzeka kubona sizolungisa ingxabano ezenziwa yibona asiqale thina sithelelana amanzi endlini aqala sina sikhulume sigonyuluke ukuthi kwenze ukuthi usibani ngathinta lapha la ngona khona ngicela ungixolele nami owangenza ukuthi ngiyamxolele uxolelwane endlini makumele okubakhona ofuna ukubhodla bhodle nomunye makumele axolise nje ukukhulunywa mase kukhulunywe kwaqedwa bese kwenziwa ke usiko lokuthi ke nina abaphilayo senikhulumile nilwenza usiko lelo nidlule kuma niqala ke manje nithinta laba abantu okuyibona nabo abahamba bengazona bagcina basebenza inkinga zagcina sezehlela
kunina kwabaphilayo. Then seniyayithinta ke indaba yabo ke manje ukuthi manje sekuncengwa bona ke manje ukuthi kulungisa izinto ke manje ukuthi ke inhlambuluko ke azifani azenziwa ngendlela efanayo zabantu abangasekho. Kufuneka lulalela idlozi lalapho ukuthi ke kambe lona lifuna ukuthi lento yenziwe kanjani ngoba ungahlela wena uthi wena ufuna kwenzeke kanje masufike lapha emzini nomuntu lisidlozi lakho na makeke sifuna kuqale kwenziwe ukuthi nokuthi kumanje kufika la. Angithi ngiyabo kodwa nje into engingayisho ukuthi mangabe sekwenziwa sekuthinta abantu abangasekho into enye efunakala ukuthi iqikelelwe ukuthi nina bomndeni senibhodlelene sekukuhle nathelana amanzi kuwabuhle kumandeni bathinta laba ningabathinti laba nina nisabambelena amaqhubu ukuze inhlambuluko yenu izokwazi ukuthi ihambe ngendlela eyiyona. Ngiqamba niyabancenga laba abantu laba kukhulunywa yonke into kuyashiwo ke manje sicela ningenelane qhamuka izilwane yonke into lezi ezisetshenziswayo ke manje behlanganiswa labantu kahle ukuthi akube kuhle ekhaya. Angithi yabona emva kaloko sikuyagezwa kahle kulungisa izinto kugeza umsamo ke manje ukuthi ke akube kuhle phela ekhaya ukuvuleleka izinhlanhla amakade seyivalekile akwenze ukuthi ngoba phela ukuze kufike kuleso sigaba sokuthi kuvele ukuthi ekhaya kufuneka inhlambuluko vele izinto ezisuke zingasahambi kahle vele ekhaya ngaleso sikhathi. Ingakho kusuke sekuqhamuka ukuthi nansi indaba la yageja khona. Okunye ke futhi la isuke indaba ekibe khona ukuthola ukuthi abahamba ekhaya ayikho indaba kangako mayelana nenhlambuluko. Kodwa ukuthola ukuthi nina nodwa ekhaya nivesane nje nazixabanela kodwa ukuxabana kwenu akusuki emuva. Ngoba phela akuhlezi ukuthi njalo abasemuva bahlale bexabanile. Uthola ukuthi indaba ayisuke emuva. Angithi yabona nizixabanele nina nodwa nje ekhaya. So ngesikhathi nina nixabana ekhaya idlozi bese liyayibamba leyo nto libamba lokuthi nina nixabene. Angithi ngiyabona xabana bathuka nilabamba idlozi ngoba idlozi phela libona yonke into eyenzakalayo. Xabana nosibani libamba idlozi sibani nomunye xabana bashana abanye libamba idlozi kwenzeka ukuthi libamba idlozi ke liyayibamba into ukuthi usibani nosibani baxabene abazwene noma abazwani. Nina niphila ngesikhathi idlozi selibambile izinto ukuthi nina nixabene bese nina niphinde nixolelane. Manixolelana lokuxolelana kwenu kube ukuxolelana nje bese kudlula kanjalo. Nikhohlwe ukuthi kanti idlozi lokho likubambile ukuthi nina egcekeni nike nathukana. Kanti idlozi likubambile egcekeni nina nike nanukana. Idlozi likubambile ukuthi kube nokushintshana kwamagama okungabanga kuhle noma kube khona umbango othize ekhaya obekhona. Mase nina nudlulisa lo mbango anisalibikeli idlozi senimithane nje niyakudlulisa nje hawu sekukuhle kunina sekunjeya. Angithi yabona idlozi lona lisabambe leyanto bese uthola ukuthi ke futhi ngokuhamba kwesikhathi bese kuyaqala lento isiyavela idlozi seliyayiveza manje seliveza ngolaka. Iliveza kubani ngolaka? Iliveza kunina ngolaka kunina enaxabana. Angithi yabo omunye useba nenkinga omunye uthothi manje useba nengozi kwasho wacima mangabe usuthi uyozwa sekuyavela futhi ukuthi hayi nina naxabana kanje kodwa indaba nangabe nisayidlulisa navele nayibamba idlozi layibamba into nina nangabe sayilungisa ngokwedlozi nina nisaxabene. Angithi yabo ukuthi inhlambuluko kuhlukene lento yokuhlambulukelana. Ngithi yabo kufuneka kusuka ke lapho sekufunakala ukuthi nina ke nomndeni ke manje niqale phansi ke nizohlambulukelana nixolelane ukushiswa impepho senikhulule ledlozi senilibikela ukuthi ke manje nina niyadlula ke manje ezintweni nanikade nizibangile noma amazwi niyawahoxisa ayekade ekhulumekile makade nanukene noma beningasazwani kwani noma beningasangenelani nisho ukuthi phela manje seniyazwana sesiyangena into ofuna idlozi nilibikele noma ngabe vele nixabana kade ningalibikelanga kodwa ngoba idlozi liyabona yonke into layibamba bese niba nenkinga emva kwalokho kuyakufunakala ukuthi into bese nidlulisa futhi kuyona ningagcini into ukuthi idlule kunina kuphela iphela ayibikele phela nalo idlozi ababikele phela nalabo bantu okuyibona ababona yonke into futhi okuyibona abasuke bekade futhi bebambile. Ngithi yabo
So nje engingakusho nje namhlanje nengingangikhuthaza kona kakhulu ukuthi ke mana abantu ake nizame ukuthi izinto nizikhulume nisaphila niwumndeni nisekhaya mangabe ke kwavuka inqabane ngoba kunzima mangabe into isingale ngoba mangabe nihambe ukuthola ukuthi kuze kwafika isikhathi sokuthi niyahamba izinto ningazilungisanga akulimali ukuthi kugcine ngokulimala nina kuphela ngoba nani khona la nilimala khona kodwa akugcini ngokuthi kulimale nina kuphela kulimala wena kulimala inzalo yakho kulimala izizukulwane sakho kulimala abazukulu nezizukulwane ngenxa nje yokuthi anifunanga ukukhuluma izinto nixoxisane nomndeni bese niyayidlulisa so nje kuhle ukuthi izinto nikhulume nisaphila nizama ukuthi izinto bese nizama ukuthi nizidlulise zingabi nzima ukuze inzalo yenu izizukulwane senu nabazukulu bengezoba nazo izinkinga ebenikade ningakwazi ukuthi nizigweme nisaphila. So nje iloko bengifuna ukukhuluma namhlanje mangithi ake sithinteni inhlambuluko yasekhaya ngoba ibalulekile kakhulu ayikho into ebaluleke njengenhlambuluko ngoba futhi ukuthola ukuthi yabona mangabe kuzokwenziwa inhlambuluko ekhaya angeke ngize ngifihle inhlambuluko ibalulekile futhi ibucayi inhlambuluko yasikhipha isidumbu ekhaya iloko nje ngakusho ukuthi inhlambuluko yasikhipha isidumbu isikhipha ngani na iyakwazi ukuthi inhlambuluko isikhipha isidumbu isiyenziwe inhlambuluko bese kuphuma uthola ukuthi izothi ihamba inyanga iflathela ekade izosiza ekhaya bese kusala kuphakama bese kusala kuphuma isidumbu ekhaya bese kube ngazi ukuthi akwafika isangoma la khona noma wafika umthandazi lekhaya bezolekelela kwenziwa inhlambuluko kwase kusala kuphuma isidumbu yabo wonke umuntu bese yadideka kanti nansi ke indaba la isukhona mangabe kuzokwenziwe inhlambuluko ekhaya mangabe kwanani ekhaya belinokuxabana kwayima kulungiswa abantu abadala nase niqala nikhuluma indaba nilungisa nidlulisa enza sure ukuthi mengabe ukhuluma uthi wena mina namhlanje mhlambe lo benixabene naye ukhuluma usho ukuthi uyadlulisa ababekwenze kona no lapho nekhona futhi ucela uxolo akusuke la enhlizweni kwenu ngani ngoba idlozi libuka ekujuleni kwenhliziyo yakho uzothi uxolile wena ngoba ukhohlisa inyanga efile noma umthandazo ofikile ukhohlisa nabanye abakhona endlini ngoba ukuthi nje ufune idlule lento ayi ngixolile angizondi umuntu mina kwasho kwacima kanti wena usabambile enhlizweni ngaphakathi kuze kufike isikhathi sokuthi bese kuthinta lekwenziwe lo mcimbi ukuthi ke manje sekukhululwa nalabo abangasekho sekutshelwa bona ke manje sekuncengwa bona ke manje ngesikhathi bona belungiswa benza yonke into bese beqala phansi ke manje benibheka nani ngamanye amehlo bathola ukuthi wena usaneqhubu kodwa uthe usudlulile siyaphuma isidumbu ekhaya iloko nje ngifuna ukusho ukuthi ke ilapho usosephuma khona isidumbu ngoba wena uthe udlulile kanti awudlulile ubukhohlisela abantu abakine kunabendlini ubukhohlisela nje umthandazi noma isangoma esikhona endlini usuthi wena udlulile entweni bese siyaphuma isidumbu ekhaya bese siphenduka izinto xa ukuthi akusibani bani waphendukelwa izinto nje emva kwalento kanti cha na indaba la ikhona inhliziyo yena usabambile abanye yenziwe inhlambuluko abaqaqekelwe izinto zabo zilunge kube kuhle kube njaya kube ngazi ukuthi yinani kube khona lezo phuma na iquzi indaba iselaphe isenhlizweni so nje ngingasho ukuthi mengabe kwenziwa inhlambuluko umuntu akayithathe into eserious so ngeziwe ukuzodlalwa mangabe kuzokwenziwa inhlambuluko ekhaya akusiwona amakhekhe enhlambuluko ekhaya ngoba siyaphuma isidumbu manje ucabanga ukuthi kusuke kuzokwenziwa amakhekhe noma kusuke kuzodliwa amakhekhe. So nje ngizocela ukuthi namhlanje ngime lapho engathi sengikhulume sekwanele ngisange odinga imibuzo comment ningakhomenta mhlawumbe nje ngithinte ecingweni inamba ikhona la screen ngicathi ngiyayibona ngakwazi ukuthi ngifone nje ngiyabonga nje kakhulu thokozani.